Des Constantine and Crisa Pemoir, Richard Paulo Gia and Ricardo Giao, Yoli Cheseline Jeffrey Joshua Tayag, Rosario Gaza, Edgardo Edwin Renato and Ruel Gaza, Edna Ocampo, Corazon Marukut, Marilu Abuda, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene Veronica De Leon, Wayley Midel, Winston Chena, Ashley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chip Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manluta, J and Chica Reon, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Ronnie Gatus, Ningning Faharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Mangalan, Alejandro and Carmencita Coronel, the Ag family, Ana Maria and Maria Lourdes Ancheta, Jason and Jane Dabu narito, Consolacion David, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Emerito Senaida Emersen, Ken May and Erica Zammer David, Zane, Kevin, Marco, and Zion Manabat, Camela and Leo Ginto, Amancia David, Omet and Meli Ocampo, Boy and Violi David, Levi and Josephine David, Rudy and Baby Pacoma, Joel and Susan Mendoza, June and Nenita Chonko, Ferroman, Neofito Akis Demetrio, Effie Demetrio. Para king birthday dari Michael Natividad, Rebecca Clemente, Tess Valencia, Mary Ann Gamito, Enzo Gabriel Ocampo, Albert Kasupanan. Para king makapasubahan kay Edwan Nandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan De Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronnie Loring, Jasper, and Conrado Vista, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Chempano, Betty Ong, James Benedict Layug, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Chasey Von and Maylin Vitog, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Joshua Angeles, Jay Carrion, Jacqueline Bautista, Mark Henner, and Cherry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Kayanan, Mark Leo Gatus, Alan Kayanan, Jeronimo Gatus Jr., Inocencio and Marie Grace Datoy, JP and Juvie Sason, UG and Marie Chris Sason, Allen and Manette Manglalan, Francis Dabu, Jan Alfred, April Aliana Marie, Anika May, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Vista, Jasmine and Bong Minaves, Romeo and Tess Lasco, Meng and Jeffrey Rabadon, Chena Malyari, Rico Bessie Chen Dueñas, Apoles and Peaches Ocampo, Maria Bernadette, Vincent, Emmanuel and Stella Macavinta, Wong Yu. Para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Josie Inco, Terry Davis, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Cesar Biscocho, Carmelita Almario Manlutak, Ernesto Bolos, Gilbert Ginto, Alejandro Coronel, Ines Gosum, Norma Gueco, Consuelo Calma, Rina Kayanan,
Yoli Malasique, Romeo Lasco, Alicia Cayanan, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Chan Edward Mariano, Carmelita Manluta, Ernesto Bolos, Monico Tungol, Virgilio David, Dorita Paguntalan, Emily Garcia, Francisco Domingo Jr., Marley Guevara, Marcelina Canlas, para king kapayapan ng Kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon Loriana, Felino Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn, Aguas, Angelina, Liberato, Magmanwa, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angel Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Merihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdalene, Severina Andres Clara, Jose Boy Between, Pedro Leander Orense, Elena Julian Roque, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Benedicto, Arsenia Inco, Maria Arsenia Cruz, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Epifanio, Maria Inco, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Ignacio, Jomer Carlos, Simeon Maria Godofredo, Tayag, Etulio, Lucina, Eduardo, Calma Sr., Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon, Emmanuel Restin, Carling Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus Maria, Gloria Valentino, Marcelo, Justin, Ernie, Chini, Mirna, Pablo, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Zenaida, Feli, Carlito, Andrea, Francisco, Simona, Vicente, Amelia, Consolacion, Magtoto, Eduardo. Ating maldang kaladwaking purgatorio, lalo na ret ang alang makaga nakakarelo.
check, sound check, sound, sound check. Sound, sound check. 1, 2, 3, sound check, sound check, sound, sound check, check, sound, sound, sound check, check, sound. Talakad, talakad tampong.
panalangin tamo. O langanggang Diyos sa malugod ang pon maganaka, pinyeme king meto ketawan ni Kristo ing talapan at busmi, pan maging uliran niya king ganapakapakumbaban, king pamikatawa ng tao, at king pamidaw na king biye na king krus, di paraning malmong kaburyan. Saupan mo kaming makaibiye patutudikil keka, king kapamilataning pamakitulad mi kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling mebiena. Iti nga nadwan mi, O Diyos, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambe mo king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ingginong Diyos sinanene ing dila ko, antimo king metong amagaral. Banketo mabiyasa kong magsalita, karing ama nung munyesi kananlob, karing matitikal. Balang abak gigisingan ako, bakong makiramdam, bakong tumingid antimo ing metong amagaral. Ingginong Diyos biglat na ako balugbog. Ako naman eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus inapagke ing gulot ko, karing mamatbat ka na ko. At ding pisngi ko, karing manyapulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot enaku tatalaban ning pamalmurara, uling ingginong Diyos sa saupan ako. Inya inarapke ing lupa ko, anting batong tipanasusan, balo ko, king eko mibili, king kamuran. Ingamano ning Ginoo. Dalita pakibad. Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Bakit pepaing burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Bakit pepaing burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Bakit pepaing burisan mo ko? Ding sablang manakit ka na ko, kalyanda ko. Pipiling dalaring buntok da, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan, bakit ngeniye nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasag
padurot ng dakuding aso. Kukup-kuban dakuding marokatao. Gamat kubis busdala, pati nabitis ko. Kana kong butol, kana kulang abilang. Diyos ko, bakit epa'y burisan mo ko? Bakit epa'y burisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan. At kana kong balabal, karelayang pisugalan. Eka sana lalaut kana kuwoginu. Datang nakangagad, o talapag ligtas ko. Diyos ko, bakit epa'y burisan mo ko? Bakit epa'y burisan mo ko? Isalita keing lagyo mo, karing ka na kung kapatat. At ikaing ka na kung purian, king karelang kapulungan. Ikayong makitakot king ginupurian niya. Ikayong sablang lahi ng Jacob, parangalan niya. Diyos ko, bakit epa'y burisan mo ko? Bakit epa'y burisan mo ko? Diyos ko, bakit epa'y burisan mo ko? Bakit epa'y burisan mo ko? Pamamasang iba't, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin Pilipos. Bistaman at kayo ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, ing pangapantena King Diyos. Bagkus, linubas na ing sarili na, king sablang kamalan. At kinuwana ing aske, ning metong aalipan. At may kiwangis siya karing tao, king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayo, mahigit karing sabla. At meging mapamintuyo, ang gaking tinggap no ing kamatayan. Ing kamatayan, king metong akrus. Dapat ing Diyos naman, pinukne king matas amatas. At dininaning lagyo, amimigit karing sablang lagyo.
Bangketo, king lagyo ng Jesus. Sukat lang si Claude, ding sablang tud. Ding karin banwo, at ding keti king labwad. At ding king lalam ning labwad. At ding sablang dila, sukat dang ipasyag. King Ieso Kristo, ya inginu. King ikaligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pamaylasan ng ginutat ni Kristo, agpang kang Marcos. Adwang aldo bayo ing Pasko, ampon ing piyesta ning tinape alang levadura, ding pamuntok apari at ding eskriba, manintun lang pamikatagon, bareng aparakapi Jesus, king paralan a kalinlangan, at layon ding ipapate, dapot ngarang sinabi. Eking aldo ning piyesta, magkang mikakagulwan karing memalen. Jesus sa Chukanito, Karin Betanya, king bale ng Simon Aleproso, makarungotyo king pamangan, inyang dinatangyo ing metong ababayng magdalang lulanan a alabastro, amit nung pabanglong nardo abinangmal, uling alang samot. Pinuntine sumpal ing lulanan, at tigtugno ing pabanglo king buntok ng Jesus. Dapot ding mapila na tsukarin, aking sakit ning lubda, ngarang mibubulungan. Bakit sinayang ng makanya ning pabanglong yan? Ing pabanglong antiyan, malyaring apis saling migit at longdalan na denaryo, at sana ingabli magsilbing ipaglimus karing kalulu. Dapot Jesus sinabi na, Paborenye, bakit dilingas-ngasan ye? Iting depat na kanako meto nga maya padapat, pablasang ding kalulu kaya beyong parati, at kapilan man buriyo, malyari lang dabtanan mayap. Dapot ako, heyo ko parati nga kayabe. Depat na ing kagiwana, pepauna na ing pamanguskus ng pabanglo, king kanakong katawan, anting pamagsadya, king kanakong pangakutkot. Ing katutuan sa sabihan ko kay kayo,
No ka rin paman mi panaraling maya pabalita, king kabilugan na yato, iting depatana, masambit mo naman bilang panalala kaya. Ihudas Iscariote, metong karing 12, lepita noring pamuntok apari, banay panganyan niya, karelo i Jesus. Inyang dimdam dayti, metulalang bina, at pengakwanan deng dinan salapi. At yo, menintun niyang paralan, ban apangan niya nane, kabud miras ing pamikatagon. Ngeni, king mumuna ng aldoning tinape aalang levadura, aldoning pamiyayin king kordero ning Pasko, ding alagad na kitang da kayo. No ka rin mo keburing munto, bani pagsadyara kang pipanganan kim Pasko. Inya tibura noring adwa karing kayang alagad, ngano karela. Munta kayo king syudad at karinatag mo niye, ing meto nga lalaking magdalang meto nga bangang danum. Tukyan niye, at sabyan nyo king migibandiging bale sa langyana, ing maestro pakutang na, nuya ka rin ing komedor amalyaring pipanganan ko, king Paskwa kasulo ring alagad ko. At iturune, kaya kayo king baboing maragula kwartong pipanganan, makaayos yat makasadya, karin kayo magsadya, para kay katamo. Ding alagad linakadlo papunto king syudad, at disnando ing sabla-sabla, antimo ing sinabi no karelo, at si Jara karin, ing pamisulo-sulo king Pasko. Inyang sisilim no, di natangyo kayabe no ring 12, kabang makarungutlo king lamesa at mamangan, Jesus sinabi no, Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing metong kay kayong kasuluko, pagtaksila na ko. medong kutlo, metong at metong karelo, kitnande. Ako galang, Sinabi no karelo, Metong yakaring 12, itang kayagnan kong mitiltil tinape king salsera, watutupin, inganak ning tao mateyan timo ing sasabyan ding kasulatan tungkol kaya, dapat kalulo na itang taong mga niyaya king anak na ning tao, maya pa, palak para king taong ita, ing ene mi bait. at kabang mamanganlo, kinanwayang tinape, at kay bat nang gingkas ing kapasalamatan, piraso ne at binyene karelo at ngana. Tanggapan yeti, ikongan, itiya ing kanakong katawan. Kay bat, kinwane ing kalis, pepasalamat yo, binyene karelo, at nininumlangan kaniti, at ngana karela. Itiya ing kanakong daya, ing daya ning bayong kasunduan, amibubu para karing dakal. King katutuan sasabihan ko kay kayo, na ako minum alak pasibayo, ang aking aldoa inuman ko ing bayong alak, king kayariana ning Diyos. Kay batang migkantang metong ahimno, menulakan lang papunto king bundok ding olivo, at Jesus nga na karela. Ikayungan, painggulot ko kanako, ampat sasabyanan ning kasulatan, panasakitan king pastol at misalbag laring tupa. Dapat kay bat kung sinubling mebye, magpasiuna ko ke kayo, karin Galilea. Sinabi ng Pedro kayo, agyang painggulot laring sabla, ako aliko. at Jesus peki batane nga na. Kasabihan kong tutuke ka, kingi ka king bengi mo ringiti, bayo yatulaw kadwang ukduing manok, ilingad mo kong makatatlong ukdo. Dapat sinabi ng lalong matimid Pedro, Agyang kailangan ing mate ko kambemo, ako era kay lingad kapilanman. at ilangan makanyan ing sinabi ro. Miras lo king metong alugal aaw sandang Getsemani, at Jesus nga na karingkeyang alagad. Lukluko paken, kabang ako manalangin ko. Kay bat, tiki nori Pedro, Santiago at Iwan, at migmulayang mga blood at binayang melumbe, inya nga na karela. Mabno ko ikamating lungkot, amamupot kening puso ko, malakwan ko keti, at eko matudtud. At dinayo yung bagya, migsakabyo king gabon, at penalangin na nung malyari sana, lampas kayo ing oras ay ito, nga na. Haba,
Tatang ko, hapapalyarian mo nga ning sablang bage, idayume ka na ko iting kalis, makanian man aliwaing kaburian ko, nuning kaburian mo ing matupad. Migbalik yo, at disnanong matutud at ngana kang Pedro. Simon, matudtud ka? Huwag yung makapaglami agyang metong mumang oras? Maglami kayo't manalangin bako kay madaigking tukso, ing espiritu makasadyayapin, dapoting laman may naya. May koyang pasibayo at menalangin, at makanyan mo rin ing penalangin no. At misan po migbalik yo, at disnanong matutud, pablasang pilit lang mipipiyak ding mataro. At erabalo nung nano ing ipakibat da kayo. Inyang migbalik yang katlong okdo, sinabi na Karela. Matudtud kayo pat magpainawa? Usto na, miras na ing oras, lawan niyo, inganak ning tao mi panganyayaya ka ring gamat ding makasalanan, mibangon kayo, makotana. O yan, daratang ning magtaksil kanako. Karita mo rin, kabang magsalita ya po, Jesus, Ihudas, metong karing 12, dinatangyo, kamberin kekaldan, apaka espada, at pakabatuta, at tubod na ring pamuntok apari, ampon ding eskriba, at ding makatwa. Ngeni ing taksil, minyeyang metong asenyas karela, sinabi no. Ninuyaman ing uman ko, yapin ito. Dakpaniye at mingat kayong miyamas-samas, potang itukiye. Inya karas na karin ning taksil, kataglos-taglos no kang Jesus at ngana. Rabay, At sakane inuma. Ding aliwa, delusungan de at dekapan, kanita ing metong karing makatalakad karin, begot ne ing kayang espada, at tinigpas ne ing alipan ning matas apari, at apikas ne metong nga balugbog. Kanita, Jesus migsalitayo ngana. Metong kuwaring tulisan, ban kailangan ning muntako keti pakasan datang espada at batuta, haldoldo kaya beyo ko kabang manaral ko king templo, at kapilan man eyo ko dekapan, dapat kailangan pin matupading at syukaring kasulatan. At likwan dering sablang kayabe no, at tinipladlo. At inmetong akayanakan at tinaluki kayo, aalang aliwang piblos, nunemo metong atelang linen, abela bala na. Itiman de kapande, dabot melakwan niya mo karing gamat do, ing linen ng balabal, at lubas yang mekatakas karela. Delare Jesus king matas apari, at ding sablang pamuntok apari, at ding makatwo, at ding eskriba, mitipon lakarin. I Pedro, tikyane king makarayo, ang gaking patsyo ning matas apari, at may kiluklukan niya karing gwardyo, magsalab king api. Ding pamuntok apari at ing kabilugan na Sanhedrin, manindon lang katibayan laban kang Jesus, baresang ayatulan kamatayan. Dapot elo manakit. Dakalapin ding mga larom as sinaksi laban kayo, dapot ing karelang patutu, milaban-laban. Ding mapilan tinalakad do, at pelade laban kayo, ing malaram asumbong aanti kanini. Dimdam ming sinabi na, ako, lasakan kiting templo, agewaring gamat ting tao, at kilob ning atlongaldo, mitalakad kong aliwa, aeragewaring gamat ting tao. Dapot inggilman kaniti, elo miakma-akma king karelang patutu, ing matas apari kanito, tinalakadyo king arapan ing kabilugan akapulungan, at nga nang kinutang kang Jesus. alakang apakibat kanite, nanoy ting sumbong, apadutwan dareting tao, laban keka. Dapot yo, alayang imik at iabitasang minye pakibat, at ing matas apari, kitnaneng pasibayo ngana. Ikapin ning Kristo, inganak ning nuwan, At Jesus ngana. Akupin, hatakit yung anak na ning tao,
makaluklok king wananaling upaya, at daratang karing biga king banwa. At ing matas apari, ginabakne ing kayang sarilang tunika at ngana. Nanula pang saksing kailangan tamo. Dimdam yung blasphemia. Ngayo paya. At ilangan sildakde ing karelang kayatulan. Sukat yang mate. Ding mapilan karelo. Pigmulan deng pigluran at tikban de lupa. At pigmulan deng penampa at kukulisak do. Manula kang eni, At ding gwardya selurande at penampaling dyan naman. Samantalang ipedro at syuking pacho lalam. Ing metong karing ipos ng babae ning matas apari, linapit yo. Ikit neng magsalab ka rin ipedro, at pekalaway neng maratna, at ngana kaya. Ikaman, kaya bena kang Jesus sa Nazareno. Dapot yo, lingad na iti ngana. eko balo, eko waintindihan ing sasabihan mo. At linuwalyo king lelepas bul, at tinulaw kyo ing manok. Dapot inyang ikit ne karin ing ipus a babay pasibayo nga na, karing pakatalakad karin. Ing taong iti, metong yan naman karela. Pasibayo, lingad na iti. Miumanuman mong bagya, ring mismong pakatalakad karin, ngara kang Pedro. Tune pining iga, metong kakarela. Uling tao ka naman, Galilea. Dapot yo, migmulayang may managlas at minyong pa. Eke man kakilala yung taong sasabihan yung yan. Kanita muring penandita ito, ing manok tinulaw kiyang kadwang ukdo. At ipedro, aga nakano itang sinabi ng Jesus kayo. Bayo yo tulaw makatadwang ukdo ing manok, alingad mo na kung makatatlo. At alus no ing kayang depat at biglayang menangis. Kabukasan abak amaranum, ding pamuntok apari, mi pulong lo kambering makatwa ampon eskriba, nanupata ing kabilugan na Sanhedrin, pepagapos de Jesus, lualde at pepayatad de kang Pilato, ipilato kitnan ne. Ikapi ni ngari daring Hudyo, May kibat yo Jesus nga na kaya, Ika na mismo yung si sasabi. at ding pamuntok kapari, dakalo inapag-asumbong laban kayo, ipilato kitnaneng pasibayo. alakang bitasang apakibat, lawan mo, nung nuwan ti karakal, ing sa sandalira, laban keka. Dapot Jesus, alayang pekibat nanuman, inya may nga pamulalayo ipilato. Balang aldo piesto, ipilato, ugali na ing mibulos metong karing makasupol. Itang ninuman adwanda. Ngeni atin metong atawong milagyan Barabas, akanita makasukul kaya bedo ring aliwang magsala. At may kamate kanitang panahon ning insureksyon. Inyang dinatang loring kekaldan at pigmulandang inawad kang Pilato, itang sadya ng babe karelo, ipilato pekibat na. Buriyong ibulos ke para ke kayo, ingari daring Hudyo, Ampat talus no, king pauli namo nindirya, inya delumde kayo i Jesus ding pamuntok apari. Dapot ding pamuntok apari, sitsutan do ring kekaldan, king adwando, king Barabas, yo ing pabulos no para karelo. Kanito, migsalita yung pasibayo ipilato, nga na karela. nung makaniyan, nanoing sukat kong daptan, king taong awsan yung ari daring Hudyo. At ilo, pasibayo lang kinulyo sa sabyanda. Ipapako making krus. Ipilato, kitang na karela. Bakit? Nanong depata ng karokan. Dapot ilo, kinulyo lang lalo pang masikan. Ipapako making krus. Inya, ipilato, banong aplakan ding kekaldan. Pepabulos ne karelo, Barabas, at kaybat ng inutos, ingbat padande i Jesus, binyene karelo, bayang mipako king krus.
Ding sundalos delare king kilob nga nawari, king pretorio, at tinipundongan ding kayabero. Pepasuluran ding balabal a purpura, at miliko lang suksok, antimong korotna, at pinutong de kayo, at pigmulan ding pigayan. Bapu, ari daring Hudyo. Pemaspas de buntok, king metong atimbo, at sakare pigluran, at sinakleudlo arapana, pupugayan de. At kay badeng pitaru-taru, likas de kayo ing balabal a purpura, at pepasulod da kayo ing sarili ng imalan. Liwal de baring ipaku king krus, pinilit de ing metong alalabas ay bad king baryo, isimon at tao si Rene, tatara di Alejandro at Rufo, baneng pusanan ing krus ng Jesus. Delare Jesus kinlugal, aaw sandang Golgota, aing buri ng sabyan, lugal na ning bungo. Inalukan deng alak, asemutanan mira, dapot yo, tingyana, kay bad pinakure king krus, at pirake-rakero ing kayang imalan, at mi paningal mola, nung isano ing niyabe king balang kataw. Katlong oras ning aba, inyang pinakure king krus, king rotulo, apakilala king sangkan, ning pangapako na, antikeni ing mababasa, ing ari daring Hudyo, at pinakurong kagnan na, ring adwang tulisan, metong king banda ng wanan, at metong king banda ng kaili. Ding lalabas lilibakande, pipiling-piling doring buntok do, ngarang sasabi. Aha, ikang makala sa king templo at kilob ning at lungaldo, italakad men pasitayo. Iligtas mo ngening sarili mo, kuldas ka king krusayan. Makanyan mo naman, ding pamuntok apari at ding eskriba, pitaru-tarude at ngara king metong at metong. Linigtas no ring aliwa, ing sarili na, pala aligtas. Bustan yung ing Kristo, aari na kanuning Israel, kuldas niyang king krus, baming akit at maniwala kami. Pati naretang kalupa ng makapako king krus, lilibakan diya naman. Inyang miras no, ing kautuan aldo, meralumdum king mabilog alabwad dayto. Ang gano itang alas 3 ning gat panapon. At inyang mag alas 3 na, kinulay tiyang masikan i Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepayong burisan mo ko? kabuting mapilan na tsukarin, dimdam dayti ngarang sinabi. Ausanay Elias, Milayiyo ing metong karelo, at sinosone king aslam ing metong aespongha, inastane king metong atimbu, pepasimsimne kayo, kabang nga nang sasabi. Manaya kayo, albenta mo nung datang yapin i Elias, baneng ikuldas king krus. Dapot ni Jesus, kinulisak yang masikan at may patadya inawa. Si Claude Tampo. Talahan Tampo. At ing tabing ning santuaryo, mega bakyo, mepidwa, manibadbabo ang galalam. Ing senturyon ang makatalakad tulid na, inyang ikit ne king me patadne inawa, nga nang sinabi. Katutuan pin, ing taong ini, yo, ing anak ning Diyos. Atin mo naman ka rin mapilan a babaeng makabatsyo, ibad king makarayo. Kareti, makayabeyo i Mariam Magdalena, at i Mariang Imara di Santiagong anak,
at Yoset, ampon isalome. Deti, sadyareng tutukyan at susuywan kanitang karinya po Galileo. At atilo naman karin ding aliwa pang babaeng tinuki kayo, kanitang sinubayo Jerusalem. Inyang mabibengi no, at pablasang aldo na kanito ning pamagsadyo, nga naware, besperas na ning Sabat, Yose at tao Arimateo, metong apikabaluan na galame ning Sanhedrin, amanay naya mo naman manakit, king pamagari ning Diyos, matapang yalub linapit kang Pilato, baneng ipakisabing kwanan, ing bangke ng Jesus. Ipilato, kisdanan na inyang dimdam ng metene i Jesus. Inya pepayawus ne ing senturyon, at pekibitasan na kayo nung tune metenepin. Inyang abitasan na iti king senturyon, tinulot ng kwananing Jose ing bangke. Jose at inyang seling telang linen, kildas ne ing bangke ng Jesus king krus, at binalot ne kaniting telang linen, at binili ne king metong akutkutan, alinukib king batu, king libis ning bundok. Kaybat, peparagos ne ing metong abatong maragul, bilang takap kimpasbol na ning kutkutan. Pagumasdan dayti, ri Mariam Magdalena, ampon i Mariang ima ng Joset, at ikit da, nung nure, kitkut Jesus. Ing mayap abalita, ning Ginoo. Kamusta kayo po? Tuto. Okay la pa rin to Dio? Bibilangan daw ko po makatalakad nandin 1-8 sido kuno putlino kuluking libutad ng Ebanghelyo. Kamusta kayo po? Pakikamusta naman po yung kasiping yon nung mabiyaya pa at tagyo na pa. Medyo tapik-tapikan niya yung bagya nung mangalgal ne. Ado pong bagay, pamo, kaya pong pamagumpisa na nining pamigunam at bayo magumpisa nining pamigunam, ikit ko po dakal po may katoki king katamo pong prosesyon king manibat po king San Agustin. First things first, bad news. Ala pong pamamendisyon palaspas, kaya rin na po ning misang ini. Makabusangot na rin aliwa. Okay, that's the first. Bad news, ala pong pamamendisyon ning palaspas, kaya rin na po ning misang ini. Gusto pong ating linapit ka na ako, pabendisyon palaspas nga ako na palaspasan ke. Okay? Kasunduan, sa Tagalog, baka sabihin, hindi ko sinabi. Sa mga lalapit sa akin at magpapabendisyon pa ng palaspas, pagkatapos, isa lang ang mangyayari. Kayo ay mahahampas. Okay? Pero, meron po tayong good news. Meron pa po tayong 9 o'clock mass mamaya para mabendisyon ng inyong palaspas. O kaya, ako po'y naniniwala, nanginipamundi na tang kayo, Kenny, at inabe yung sarili yo, may bendisyon la ring palaspas yo. Amen. Aliwa yung agwa bendita, ing manatad bendisyon ka ring palaspas yo. Nuning bendisyon, mamilatan, yung kaya kaming panalangin, at yung kaya kayong panyatang. Kanya may nalangin tamo, at di natang kayo, ing buri ng sabyan, may bendisyon kayo, at ding palaspas yu. Amen. Okay, kasunduan po yan ha. Patse ating linapit ka na ko. O kaya, po tapa mo pong ating lalapit ka na ko. Unahan nyo na ako po, okay? Ikayo na po ing mamalaspas karela. Okay? Kasunduan po yan. Ala na pong lalapit, ban pa bendisyon palaspas po ta. Muna pong diliburita ala pong pasalamatan ding, syempre, remig sadya po kaniting aldong iti. Reng barangay San Agustin, king pamagsadya, king pamuklat, ning kaya katamong malayaldo. Palakpakan tala po, lalong-lalo na ring CPC ning San Agustin. At special mention po karing kaya katamong Bayong Tataga Ministry on Popular Religiosity, king kaya katamong pong milabasan, a successful Lenten exhibit, nabengi, lalakodano po ring larawan, king kaya katamong pong museum, para karing magsadya,
para kareng toki-toking prosesyon. And for the first time ever, maybe in the first time in the history of Betis and history of the Philippines, then pong istasyon na magamit, larawan ni istasyon ni magamit, puking Biyernes Santo, alas 4 ni ngabak, ela po litrato, nune makakaros sarang larawan na tuki kay katabo, pauli, kabang magstasyon tapo, pauli, kay ni kay katabo pong bisamban, at pasidag ya pa mo po ingaldo ngay ni ating announcement ay ni karing kay katabo pong saksyan, at pigunaman, king kilob na po, ning malayaldo ngay ni. Nung apansinan niyo po, since last year, gewa taya po itang medyo kakaibaya po itang entrance, sikit ya po nanden, lapag-lapong balabal ring karelang anak, so that we can visualize as close as possible, nung nanong gewa da ring anak ka Hebreo at ning Hebreo, inyang lulubi ang ginutamong Jesucristo. It is an extraordinary entrance procession, ulingin luluban tamong aldo ngay ni, ating paruminggo po ngay ni, buri ko pong paganakake katapungan, deni ring pek kabanal diling aldo, karing pek kabanalayaldo, king kaya katamong kalendaryo, lalong-lalo na ing Huwebes, Biyernes, at Sabado de Gloria. Amen. My only goal now for this homily is simply to invite you to join amakyabe at makisanmetong karing kapag masusantamo po ngening malayaldo. And then we will try to review some points we have already learned last year. Inya po kening pamigo na may ni, I will just give you some reminders so we can fully experience this Holy Week as the holiest week and holiest days in our Christian life. Aliwayng Pasko, aliwayng at simbambengi, nuning malayaldo, ating trido ring Pasko, ring pekabanal diling aldo. Nung apansinan niyo po, inumpisan taya ining kaya katamong malayaldo, Holy Week, kapamila taning metong a prosesyon. Iba't king San Agustin, papunta, king kaya katamo pong patio. At inumpisan taya, ining malayaldo ngay ni, kapamila taning pamagprosesyon tamo, lebasan tayong buong istorya ning kasakitan ning ginutamong Jesucristo. Inya po buri kong tanam keng isip yu at puso, this Holy Week celebration will practically be a procession. Limbun, nung karin balikan, luban, lakaran, sulungan at tigunaman tamo, ingkeralan dalanan, at kasakitan ng ginutamong Jesucristo. This is the image that we will use and we will bear for this week. Ing pamigunam tamo ngening malayaldo, metong yang prosesyon. A week-long procession, paruminggong pamaglimbon, a procession from suffering to joy, from sinfulness to grace, from death to life. Sa hinaba-haba ng prosesyon, pakitignan ng katabi, baka nasa langit na nakarating. Pakilawe po yung kasiping iyo. Nasa langit ka na ba? Pakisabi sa kanya. Sabihin niyo po kaya. Basically, our itinerary is this, okay? Biyake po yung basic itinerary tamo kaya ning pamagumpisa ning kaya katamong malayaldo. Palm Sunday, ngening aldo, together with Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, will be a long procession papuntang Huwebes Santo. Okay? Palm Sunday hanggang Holy Wednesday, it will be a procession towards Monday, Thursday. At yung Huwebes Santo, prosesyon niya papunta king Biyernes Santo. Ating Biyernes Santo prosesyon niya, papunta king Sabado de Gloria, ing peka matas dili, ing peka pok ning kaya katamong kasalpantayanan. That deni pong aldong at aldong areni, ring peka taluktok ning kaya katamong kasalpantayanan. And to miss one day will make your attendance in one less meaningful. Uling deni pong atlong aldong areni, ring pupuntalan at panibatan ning sablata mong kapag masusyan. Lawen niyo po, metong yamong prosesyon ing gawan tamo. Iba't king Domingo ngeni, Domingo ning kasakitan, hanggang Domingo ning pamanyubling nebye. Inya sana, tamo po tatabili at tatakas kening makabang prosesyon na ini.
Makaba at maulang prosesyon. Today, ngeni Domingo ning pamaylasa, we will accompany Jesus ngening linubya bayan taya papunta king Jerusalem king kayang kasakitan, kamatayan at pamanyubling mebye. At iba't ngening Domingo de Ramos, maglakbe tamong Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, papunta kening lamesa ngayni, hakit yu king Webes. Magbalik tamo nga bayabe king Webes Santo ning tauling apunan ning Gino. At kayari na po nitang Webes Santo Misa akit yu, lungubta pa si bayo king pisamban, papunta king altar ning repositoryo, deng aliwa po kaya kayo magbisita iglesia at mga di king arap daning altar ning repositoryo, si simbolo ding hardin ning Getsemani, kayari ning tauling apunan menga di Jesus king hardin ning Getsemani, bayo dedakpan. At kanitang bengi, po mayari ing misa. Uling mayari kapag masusyan, king Sabado de Gloria. At kaya ring Webes Santo, Biyernes Santo alas 3, may tipon-tipon tamo. Ibat ka rin king hardin ing Getsemani, dakpan de Jesus. Ban pasakitan at mate, king Kalbaryo. At kaya rin ing Biyernes Santo, Sabado de Gloria, tahimik pating hapon, manaya tamo at maglami kanitang bengi ngayta. Magtanod at panayan king dalumdum mamaspak ing sala. Ayapin ing ginutamong Jesucristo. Yan po, ing kaya katamong tagimpan kaniti pong malayeldo. Metong yang makabang prosesyon. At dapat tamong lawan king atlong paralan. Ban makasawop nung nano ing kaya katamong gawan king kaya katamo pong malayeldo ngayni, lalong-lalo na karing kaya katamong limbon. Muna, lawan tayo king panlalawe ning meto nga familia. Kadua, king panlalawe ning meto nga manalangin. At katatawlian, at peka maulaga, lawan tayo kaya katamong gawan, king panlalawe ning metong amaglakbe. Dakal na naman po yung kaya katamo pong gawang prosesyon. At palagay pa po, ngayon na naman po yung metong karing maging peka makabata mong limbon, lalo na king Miyerkules Santo at Biyernes Santo. King metong alimbon, ibiyo ko rin po rin paganaka, karing kaya katamong limbon at kapag pasusyan, kabang rarandown tala po, kening pamiguna may ni. Ing prosesyon, dapat akit tamo king pamaglimbon, king metong tamong pamilya. Dapat ipakit ning limbon, king metong tamo mong pamilya. Abe-abe tamong lalakad, mga di magkanta, at abe-abe tamo ring miras, king kaya katamong pupuntalan. King prosesyon, metong tamong pamilya, tamo mililigligan adakala pamilya, singkasan ting gayak at singkasan ting imalan. Nune metong tamong pamilya, reminder, karen pong makyabe king prosesyon, this year, we discourage uniforms. Pero ako po sinabing babawal tala. Okay? We discourage uniforms. Nung may kapagpagawa na kayo, well and good. Pero, di-discourage tamo po, karing pamilya at grupong makilaw, karing prosesyon. Kaya pong daratang ang Miyerkules, kaya tapong king misa at king prosesyon, ingusulod tamo po, kule maputi. Okay? Kaya pong Miyerkules, isulod tamo king misa at king prosesyon, kule maputi. King Webes, isulod tamo your Sunday attire. Okay? Kaya pong Webes, isulod tamo your Sunday attire. At king Biyernes, isulod tamo kule, isulod yu, kule matuling. Okay? King Biyernes Santo, isulod yu, kule matuling. At king Sabado de Gloria, ing isulod yu, ing peka masanting yung imalan. Pero ako po mag-long gown, okay? Punta naman may formal kayo keni, singkalisangan namo yung datangan. Then po, rin kaya katamo pong tukyan, iwasan tamo po, bakit? Gawan tamo ini. Iwasan tamo yung ating milelele. Apansinan tamo po karing milabasa na prosesyon. Uling atin pong maka-uniform at ating ali, minsan pilinan danamo po retang aliwang etuki because they don't feel belong. Nga kupin, ing pamaglimbon, papasyag na king netong tamong pamilya. Amen. Kadua,
king panlalawe ning metong ama na langin. At ding prosesyon nung pakalawan yun la dapat sana manibatan la at mumulila king banal a misa. Manibatan la at mumulila king banal a misa. Uling ing misa, aliwa ing prosesyon, ing panibatan at kapupuntalan ning kasalpantayanan. Pakisabi pong mayap, simba pa mo, bayo, makipaglimbon. Pakisabi po keng kasiping, simba, bayo, lumarga. Pakisabi keng kasiping mo, simba, bayo, lumarga. Antika mong may kipangan at may kipag-birthday, pero may pintalan at may kikit king mag-birthday. Inghaus ka rin, matako. Inghaus ka. Antika mong may kipaglimbon ka, at kasinimba, hala na ka man tigunaman ka ba magprosesyon ka? Uling ka may kiramdam. Inghaus ka kanita, pakita. Pakisabi keng kasiping mo, eka magpakita. Okay? And so I am requiring once again, every kamadero, ading kayabe ang magsadya, at ding sablang makyabe king prosesyon, as simba pa mo, bayo makipaglimbot. Bayo yung misa, iyatad yun ring karosa, at ding makyabe king prosesyon, patsayikit da kong makipagprosesyon at eda ko ikit pisamban. Miyadya kayo po, kaya kami nga mong Jason, okay? Dilya po, titura na ako yata ang partner ko. Okay, Ken? Okay, simba, bayo, lumarga. Amen. At katatawlyan, ning peka malalam, apan lalawing malyari tamong gamitan, kaniting malayaldo, king panlalawin ning metong amaglakbe. Magprosesyon tamo, lalakad, uling burita mong ganakaning kaya katamong kabilyan kaya tiking yato. Maglakbe tamo, at atin tamong buring puntalan. Abi-abi tamo maglakbe, papunta king bien ng Kristo. Ulit-ulit tamo pong gagawan nini. Ating kaya katamong pamaglakbe, ang timong durot-durot at ulit-ulit. At nga kung ulit-ulit, mag-explain kaya kayo, ing pamaglakbe ngayon ni ulit-ulit. Ngunit durot-durot yang patas. At kapag nasantamo, kabang ulit-ulitan tamo ini, lalo na katamong maging kawangis ning ginutamong Yeso Kristo. Ing maleldo, metong yang makabang limbon, tutuki na katamong Kristo. Pero, at syuke ka, nung tuki ka. At syuke ka mo naman, nung malakwan ka. King prosesyon, alang mamilit ke ka. Pero king prosesyon mo naman, alang manabi ke ka. Inyatara, tukyan tayo Kristo, kaniting maulang limbon, kaniting makabang limbon, this living and loving procession from sin to grace, sinfulness to self-giving. Iba't king dalumdum papunta king sala, king kamatayan, papunta king bihe. At katatawlian, anya pong misan, isabi kay punitang kaluguran ko, sabi na, amo nga na, magtaka ko, o ba't rening ex ko nga nang makanyan, drug addict langan. Pakilawin na maping kasiping yon, nung kalupan nitang ex na. Lutang no yata rin kasiping yun Ot drug addict langan ding ex ko, amo nga nang makanyan, yung ex ko drug addict, ni addict ya. At ganyan na naman yung boyfriend ko, addict ya nga nang makanyan, magtaka ko, makanyan yung malilyari ka na ako. Sabi ko kayang makanyan, hindi ka kasi nagtatanda nga ako kayang makanyan. Huwag kang papatol sa adik. Walang pera yan. Pumatol ka sa pusher. Maraming pera yan. Ay, biro mo po na po. Seryoso nyo. Inigakaluguran ko po ngayon mga 40 years old na. Mga 40 years old. Medyo panayang malungkot. At magtaka nung bakit. Magtaka ko nung bakit makanya niya panay malungkot. Pagtanto ko minsan nung bakit. Lepita na ako. Kaya rin yung misa. Yung sabi na kanako, among, mituran ko po kay tangumiliyo, masakit nga na. May tusok ko nga nang makanyan. Bala mo tinundos na ako nga pong Tiago Matamoro nga nang makanyan.
Bakit nga ako makanyang kaya? May break kaya po kasi nitang boyfriend ko nga nang itangadek nga makanyan. Aliyan nga nang makanyan. Kanita pa nga nang makanyan. At yun na naman bayo nga ako makanyan. Aliyan nga nang. Talagang ikikigagagaya, mga ngalare ang makanyan. O, malungkot ka nga ako makanyan. Kapilan wariyan, o ako balo. Last year, aliyan nga nang makanyan. Agaga na ka ako nga nang. Nya pang grade 3 kami, may break kami nga nang makanyan. 40 years old yan. May buken tampalingan nga ako makanyan. Grade 3, dapat pinananibalo lang yung itang boyfriend na ngayon. Nga ako grade 3, tinayang boyfriend. Pagtanto ko nung bakit panayang malungkot ining kaluguran ko. Malungkot ka panay king biye mo, potang masakit kang tatabili. King milabasan mo. Potang masakit tatabili, masakit ing susulong. Potang masakit ing tatabili, masakit ing susulong. Yung iba, kaya laging malungkot, MU ang tawag sa kanila. Mahirap umusan. Mahirap umusan. Kasi MU din, mahirap mag-move on ang mga taong yan. Kaniti pong malayaldo ngayon simple mo yung gawan tamo. Mag-prosesyon tamo. We will move on into a procession. Mag-prosesyon tamo. And if you will notice, kaniti pong prosesyon ini, ako tatalan kandila. In kaya kayong tatalnan, no karinla, pwede yung pong itas. Talnan niyo po. Opo, matusok na rin kasiping yun. Tas yun po rin kaya katabong dela. Deni mo, rin kaya katabong dela. Akalingwan nyo napin magdalang danom Uling, tatalan-talan rin kaya katabong palaspas. Ing sisimbolo da rin kaya katabong palaspas. Simple mo. Anak na kayo ning Diyos. At tutukita mo kang Jesus, lulubyaking kasakita na, o itaming darala ng katutuan. Anak nening Diyos. At balo ng misakita niya, at balo ng mateya, pero balo na, anak nening Diyos. Matetaman, misakitan taman, nung balo mong anak na kaning Diyos. Maging sagabalita, banbalo mong baywanay ng Diyos ing biyemo, basta't manalig ka kaya. Kaya ning pabano ngayon eyo pulalako ring palaspas arenting baleyo. Banatandanan niyo, maging masakit maninbiye, kalugurana ka ning Diyos. Amen. Talakad ta pong ngeni, at abayabya tayo pong ipasyag, ingkay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang totoo. Lina lang kimbanwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong ginutamo, penli kong paya ng Banal Espiritu, may bait kanwa na Virhen Maria, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may paking krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, kingat lungaldo sinubliyang mebi, pepayta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang mayupayan tuto, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabiyang pon menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubli na meding mete, at king biye alananga. Amen. Kapatad ngening milalapit ning fiesta ning pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king Ginong Dios tamo, kambe ning maalala makasalpantayanan, adwan tamo para kay katamong mebinyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilo gayato, ing mikarake tamong lalong ganap king biyen ng Kristo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baaning banal a kapulungan, lalo yang makiwangis kang Heso Kristo, king pamaglakbena, iba't king kasakitan, papunta king ligaya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis laking anak ng David, king kapakumbaban, manalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mibububu king bie, para karing aliwa. Makiwangis la king ginong makapako king krus, king lugod na karing aliwa. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban itamong lulub kaniting banal a parominggo. Makiwangis tamo king magdusang alipaning Diyos, king pamagdalakit na, iba't king kamatayan, papunta king bie, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulong ipa, kapamila taning kamatayan ng Jesus anak mo, pepakit me kaya kaming dalan painturuking bialanganga. Saupan mo kaming tanggap king kaburian mo para kaya kami, mapamintu ang pon manaligan ti mo iya. Kapamila kan deting panalangin, makapakirake kami sana, king biye ang pon lugod mo, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sipang lubos mayupaya. Tanggapanis sa ning ginutin daong karinggamat mo, king kapuyot kaligay ning kaya lagyo, ing kaya katangkap sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuing pamaylas sampon kamatayan ni Yesus, anak mong bugtong, papalyarya na kami sanang maging matamparapan mo, king sarili ming sikanan, ala kaming arapat na anuman, dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabuta na para kaya kami, ing pakalulu ampon lugod mo, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kay ka, iyat Antimoy, nayo rin puso yo. makayat nano, king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulit. Sukat at makakabos sing pasalamatan da king sablang pinandid at numan karino Ginoo. Banalay pa, mayupayang tutua talang hanggang Diyos. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasaning bugtong mong anak. May biyasayang kinilalang metoyato king kamalan mo. At iking epasabi ng upaya ning krus, sinibuling kayatulan king yato. Ating kayo paya ng Kristong mipako king krus. Ulinita o ginuwi kami man kaya gumding sablang anghel ampon banal. Kikilalanan da ka at king mitmong tula, ngaming ang kakanta. Ikapining banalo Ginoo ating meto lelangan matampa kang pupurian. Huling king kapamila taning anak mo Yeso Kristong ginumi at king upaya ning banal Espiritu pagkalaman mong biyeng sabla layon pa banalan mo. Halakang tok ng mititipon king kapulungan mo banketa manibat king kayaslag ning aldo ang king kayelbog na king dalisya daon mi ang pangya king lagyo mo. Ulinita o ginupag para lampumi palukob mulat pabanal king kekang Espiritu, deting ahay na daralamit deraon keka, ban magawalang katawan, hampon daya ning kekang anak, Yeso Kristong ginumi, aminutos kaya kami king pagmasusan nila, reting misteryo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinapet dinwang ni karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngana at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, kami daon para ke kayo. Maganyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan ng puan pinuri,
At dinwang ning kalis ka ring disipulo na at ngana. Kuanan iti kayo nga at minumgay kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan. Ami bubu para kayong pon para ka ring sablang tao. Bangket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sasambanda ka, O Kristo, dayon mo buyan. Muling kipros kumanan, iniktas peyato. Muling kipros kumanan, iniktas peyato. Hinyangening gaganakan mi o Ginoo, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ating pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon mi kay kabilang kapasalamatan iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan mi pagamuamo mi, ingay ning kekang banal na kapulungan, at kilalanan ming mi daon king biyena. Paulining sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kaming misut keka. Pagkala mo sa kingi kaming mipasik nangan king katawan at daya ning anak mo. Mikatmuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang maging metong mga langanggang daon keka, at pabalirya na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna kambi ning Nuana Maria, kapilan man Birhen duning Diyos, kambi ng San Jose kayang esposo, kambi ring wan mga apostol at maligayang martir, kambi ng Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatan damanalig kaming mirinan kasaw panalang patanat king arapan mo. Pagamwa mo miyoy pa, iti sanang aining pangasot mikeka, pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sablaking mabilugayato. Pasiknangan mi sa aking kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mong makasalukuyang maglakbe ketiking yato. Kambening kaya kang talasuyo, ipapa Francisco, i-Florentino ing kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari, at ding mabiluga kapulungan na gewa mong sariling keka. Mapamakalulong ipa, pakiramdaman niyo po yung panalangin iting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula pa man makasaot. Ding kapatad mi pong mehango na biye. At ding sablang ke kami matula at memo na ketiging yato. Malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligayo mga langanga. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Aking uli na pagkalub mo king yato. Ing sablang bage mayap. Ing kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalang Kambening maragula ka panaligan, King Dios, sa malugod at malingap kaya katamungan, kabang tutuki tamo, King dalaning krus, maus tamo kaya ngeni, kapamilataning panalangin at iro ng Kristo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi. Bangking kasawapaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mitimawa king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kaabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo. Kaya kaming talapangabos. Uling kay kaya nating kay bayan, nating ligaya, manggaman king alangangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Hemo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawen mo ing kasalpantayanan ing kaya kang banal kapulungan, at pamayapan may ampon pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kaya kayungan. At kay ka antimurin. Ida kitangin, iking balang metong ing tanda ning kapayapan. Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios, niyo Jesucristo, ing lupa ning lugud at pakalulo ning ipa, niyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatamo mayayawos ban makirake king apunan ning kordero. Kino, kumatampang tanggap kay ka, dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pasalamatan da kakareting banal mong kalam, hinggamatayan ng anak mo at dana na kaming kapayapan, at pati-pati bayan na kami kasal pantayanan, hing pangasubli na namang mebie, di na kaming pamagparati, layon na kaming tayran king kaligtasan, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulok tapos saguli para karing mapilan pong kapabaluan. Hausan kay pong ni Mr. Gio Enriquez, ing representative na po ng Social Action Center of Pampanga. Baan mamiya pong metong kapanyausan at apil po kay katamongan. Takal pong salamat. Mapagpalang araw po sa iyo lahat. Ako po si Gio Enriquez, isa sa mga social workers at staff ng Social Action Center of Pampanga, o SACOP. Isa sa mga programa ng Alay Kapwa sa SACOP ay ang SACOP Educational Assistance Program at sa kasalukuyan, 500 pong nagmula sa mahirap na pamilya ang tinutulungan makapagtapos ng SACOP. Ang SACOP ang nagbibigay ng matrikula o allowance. Meron din silang mga regular meetings, annual recollection, at iba pang activities na makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang personalidad. 813 na po ang napatapos sa kolehiyo at technical na kurso magmula pa noong taong 1996. 38 ang pumasa sa board exam noong nakaraang taon at kasalukuyang pong tinutulungan ng kanilang mga pamilya. Isinusulong din ng Alay Kapwa ang programang pangkalusugan kung saan nakapagbigay din po tayo ng serbisyong medikal sa 715 na nangailangan sa pamamagitan ng libreng konsulta sa tulong ng ating mga espesyalista. 40 pasyente sa libreng bunot ng ngipin, 35 sa Operation Tuli at libreng ECG. Sa pagkikipag-ugnayan din po natin sa Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO, nakapagbigay din po tayo ng tulong medikal sa 24 pasyenteng may chronic kidney disease at kasalukuyang nagda-dialysis. Sa ating pagkikipag-ugnayan din sa Kapampangan Development Foundation o KDF, nakapagbigay po tayo ng tulong sa isang nangangailangan ng prosthesis o artificial na paa, 6 na libreng operasyon sa katarata at pugita. Sa pagkikipagtulungan ng ating mga parokya, paaralan at partner institutions, nakapagbigay po tayo ng tulong sa 7,805 na pamilya na galing sa 25 na parokya na nasalanta ng kalamidad nung nakaraan na taon. Sa inyong pong patuloy na pagtitiwala sa SACOP, patuloy na sinusulong at nagagampanan ang mga programang ito. Ang Panginoon Diyos na po ang bahalang bumante sa inyong kabutihan. Maraming salamat po. Takal pong salamat. Brother Gio Enriquez po, kabalen tayo po, ken Tauya po San Miguel, at social worker ya po, ken kakatama pong Social Action Center of Pampanga, ing service arm na po, ning kakatamong Archdiocese. Yung pong special collection ini, may biyangan po, para king Alay Kapwa Collection, ning kakatama pong Social Action Center of Pampanga. Yung pong Peka Maragulat Charitable Institution, king Mabiluga Pampanga, lalam na ning Peka Maragulat Charitable Institution, king Mabiluga Yato, ing Santa Iglesia, ing Banal Kapulungan Katolika. King Pamanyahok tamo po king Sakop, makapagpag-aral tamo po, ngeni po limala pong dalan ding scholars na po ning Sakop, buride pong dagdagan at patas pong miras 600, ngeni pong banwang ay ning karela pong scholarship. Bukod po ka rin, atin niya pong housing project, atin niya pong community building project, at pamanyaw po karing magobra, karing magtalakad negosyo, yung katama pong Social Action Center of Pampanga, apalakad na po ning Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. Dakal pong salamat king Kasaupaniyungan. Kadwa po atin tapa pong tutuking misa alas 9 ning abak, English Mass, at 5:30 ning panapon, misa pong Kapampangan. Lunes Santo hanggang pong Miyerkules Santo, yung katamo pong misa at recollection, mag-umpisa pong 4:30 ing pamagrosaryo at 5:30 ing banala misa. Lunes Santo
hanggang Miyerkules Santo. Lunes Santo, panimunan kayo po yung banal na misa at panimunan niya pong Brother Ronel David, yung kikatamo pong pamigunam. King Martes Santo, panimunan niya po yung kikatamong yung misa ng kikatamong lubos kagalang-galang Florentino Lavarias. At Miyerkules Santo, panimunan niya pong Reverend Father Jasper Lawrence Sanita. At kaya rin na po nitang misang bengingita atin pong pamaglimbon prosesyon para king pamaylasa ning Ginoo. Huwebes Santo, alas 3 ning panapon, pamandakit ning Kordero, king Santa Ursula, at kayari po ning pamandakit ning Kordero, impong banal misa, ning solemning misa, king bengi ning taulingapunan ning Ginoo. Maganda po yung pamanosbitis at pamaglipat king Santissimo Sacramento, king Repositorio. At itang alas 7 ning bengi, ing Visita Iglesia, at alas 12 ning bengi, misaraya po ing Repositorio at ing Pisamban. Ing Biyernes Santo, alas 4 ning abak, ing Dala ning Cruz, magumpisa king boundary ning San Miguel, papuntang ing pipaglimbunan, pauli Pisamban. Alauna ning gatpanapon, ing pamigunam karing 7 tauling amano, o ring 7 palabras, king kikatabo pong Pisamban. Alas 3 ning gatpanapon, ing kapag masusyan king Banala Biyernes ning pamaylasa at kamatayan ning Ginoo. Alas 5 ing burol ning Santo Enchero, at kayari na po nita, ing prosesyon ning pamaylas at kamatayan ning Ginoo. At ing pekapok na po ning kikatamong kapag masusyan, king Mabilog a Banwa, ing Sabado de Gloria, alas 7 ning bengi, ing prosesyon ding Atlong Maria, at alas 8 ning bengi, ing Banala Kabengya ning pamaglame, king pangasubling mebye. Kaya be po keni, ing pangabinyag, pangakumpil at mumuna pong pamakinabang, ring tanggapan tamo pong bayong anib ning pamilya tamong Katoliko. Kaya pong Domingo, Easter Sunday, alas 7 ning abaking misa, alas 9 at alas 5:30 ning gatpanapon. Dakal pong salamat kay kayungan. Talakad tamo po. Kaya kataya pong bakalan, ing larawan ning pamaglimbon kaniti pong malayaldo. Kaniti pong malayaldo, ipatuki tala, king pamagprosesyon at pamaglimbon nabe ning Ginoo. Ring sablang sukal tamulob, ring sablang kasalanan ni etapa patawad, ting sabla tamong karamdaman na lapang kalunasan, yabe talangan king kamatayan ning Ginoo. Lalong-lalo na rin katamong kasalanan, ipatuki talang matekaya, bansubli tamong miye, kayabe na alapong tatabili, king kapag masusyan, king katamo pong banal na Paromingo, lalong-lalo na manibat po Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria. Ginoo man tabay kay kayo. At kay kaan timurin. Idukuyo na rin buntokyo at manigapu king bendisyon ning Dios. King Dios, ipang mapamakalulo aminya limbawa kay kayo tungkol king lugod, king kapamila taning pamaylasa ning anak ng bugtong, ipagkalub na sanang mitmong kalamalubing bendisyon na, king kasuywan yu king Dios, ampon king kaparang tao. Amen. Ngening sa salpantayanan yu, ing aligtasan yu ing alanganggang kamatayan, king kapamila taning kamatayan ing ginutamang Jesucristo, kamtan yu sana kaya, ing kalam ning biye alang angga. Amen. Agpangking pamakitulad yu kaya, king alimbawang binye na dikil king kapakumbaban, miyagom kayo naman sana, king ligaya ning pangasubling mebye. Amen. At bendisyonan na kay ning Dios sa lubos mayupaya, ing Ipa, ing Anak, at ing Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayari na ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.